ni muri Sheja Fete and Family babazana ibishya rwose urabona ko kubijyanye n'imyambarire style z'ubwoko bwose barakuzaniye. Ni Sheja Fete and Family style z'ubwoko bwose urazihasanga aho ni Kayonza inyuma ya gare aho ngaho rwose mu murenge wa Mukarange muri Sheja Fete and Family bakuzaniye byinshi naho ngaho muri Kayonza muri New Vision Shop Sheja Fete and Family. Si ku myenda y'abana bakuzaniye uri umubyeyi wifuza kunezeza uwawe gana muri Sheja Fete and Family muri New Vision Shop. Imyenda y'ubwoko bwose urahasanga si ku bitenge by'abadamu iby'ubwoko bwose ibyo byose turabihasanga. Batuzana imyenda rwose y'ubwoko bwose kereka iyo utakwifuza rwose yose irahari. Ibyo byose rwose baragira ati nimuze mwihahire imyenda mishya y'ubwoko bwose ari yo kwifubika ari abana bato ibyo byose urabihasanga. Bagufite imyenda y'ubwoko bwose. Mubyeyi rwose wifuza kunezeza uwawe nawe mugabo wifuza kunezeza umuryango gana muri New Vision Shop. Turayisanga inyuma ya gare ukihagera rwose urabona icyapa kinini cyanditseho New Vision Shop Sheja Fete and Family. Ugikomanga rwose barakwakirana yombi. Nkwibutse ko rwose muri New Vision baranakopa no gukopa turakopa rwose muri New Vision Shop kereka icyo utashaka ibyo byose urabihasanga. Amatasi meza amatremusi meza ashyushya ku buryo budasanzwe amasahane meza narakubwiye nibiko n'amakanya by'iwacu nibigwa ingesi. Tugufite imyenda y'abana myiza iminja izavutse uwo munsi rwose ya myenda myiza itazitera ingaruka iyo myenda yose urayihasanga. Amarido meza ntitwabibagiwe muri New Vision Shop. Ku bitanda amashuka arahari meza cyane. Kuba mama tubafite pampex nziza za Mami Lava n'izindi utwenda tw'abana ho rwose iminja zo ruseka rukivuka. Ni muri Sheja Fete and Family muri New Vision Shop. Ibyo byose ni ubisanga nta handi wabisanga rwose uretse muri New Vision Shop. Turayisanga aho ngaho rwose Mukarange inyuma ya gare niho rwose tubisanga. Ibi byose nucikwe rwose ba mama namwe badamu ku mashakoshi ngira ngo urabona yuko tutabibagiwe New Vision Shop. Ibyo byose ni ubisanga nta handi wabisanga rwose uretse muri New Vision Shop. Turayisanga aho ngaho rwose Mukarange inyuma ya gare niho rwose tubisanga. Ibi byose nucikwe rwose ba mama namwe badamu ku mashakoshi ngira ngo urabona yuko tutabibagiwe. Ibyo byose birahari mu bwishyu ari check turazifata ari inguzanyo ku mushahara nabyo turabitanga ubundi ukambara ukaberwa. Aho ni muri New Vision Shop Sheja Fete and Family. Duhamagare kuri izo nimero rero 0788580090 ari ugukomanda nabyo turabikora. Amashakoshi nayo rwose amashakoshi abadamu mwiyacikwa aho ni muri New Vision Shop Sheja Fete and Family. Amashakoshi meza musoro ushaka gukorera surprise umukundwa nucikwe nutangwe rwose. Nawe mukobwa ushaka kubaho neza utambutse bakubaza bati waguriye hehe tatambukanye ishakoshi nki watambukana iki simuka usirimukire ku gihe. Mugabo utashaka rwose gutanga impano ukorera surprise umugore wawe waduhamagara rwose kandi kuri iyo nimero 0788399651 cyangwa se 0728017935. Aho uri hose turahagusanga. Uradusanga i Kayonza ariko aho uherereye hose aho za Kibungo za Mutarayo hafa Jafet yarabyiyemeje kubasanga aho muherereye hose niyo ntego yacu. Wowe kora ku rusinga gusa uduhamagare ubundi bindi byose urabibona biza. Imakote meza ibyo byose urabisanga muri New Vision Sheja Fete and Family.
turatangiye filime yacu naga filime k'abana batoya rero ni Revolution Studios mu production niwe mugiye kubana mu gihe cy'isaha n'igice iyo ni Tamurese Films zibazanye kugira filime yacu 5/5 filime nk'izi narakubwiye nituzikorera abana babaye abambere ababaye abanyuma bagiye umwana utarabaye wa mbere niyemereye kukareba Sanda Castro Studio wabaye wakangara abana ba mbere rwose iyo ni Sunrise Production rezanye filime irarebwa n'abana ba mbere urumva ko abatwicaranye babaye aba mbere wowe rero wabaye wa nyuma ihinde rwose wegera inyuma uvuga uti isi yanjye nge filime ndayitangiye mu masaha y'ijoro nk'uko mubibona harakagendaga tumwe twitaga ngo ni indege z'aba abantu kubakera muratuzi umwana nagusobanuza ukamusobanurira ako kantu bakitaga indege z'aba abandi masaha nijoro twari turimo dutembera mu gihe abandi baryamye n'ibindi bikoko biryamye hari utugira igihe cyo gutangira akazi amasaha y'ijoro ijoro hano rwose ryo nuko rirasa ukwaryo agatembera ko karanezerewe kishimiye ijoro twaruhutse impande zose twaruhutse nyamara natwe turaruha tugasubira mu buryamo n'udukende twasinziriye filime yiswe ngo iki ni Jungle Beat the Movie niryo zina rya filime bwarakeye mu gitondo n'imineke yahiye umunsi nakubwiye ni wabyutse gusa neza no ute agiye kuzana imineke ubwo yakijyanye aho imineke ngiyi yewe bite ninde uhamagaye yewe nuko imineke tuvuye kuyizana enda wana umuneke wawe nguwo sawa nawufashe kare inyamaswa irabyuka ikabana umuneke we n'abana bawe n'uwawe nuko we jaride yanjye sinkunda uyikandagiramo fata umuneke aho ni sawa turikomereza niwe watumye yose iza fatira aho ngaho ngo iryoshye ite imineke hano yabyutse kuryoha ufata imineke yarabyuka atanga imineke ahantu hose kuri buri nyamaswa ni umuneke buri nyamaswa ni umuneke aho buri muntu wese ni umuneke nanjye ubwo ngiye kurya iyanjye hasigaye mu tumba ngo iki nta n'umwe wanjye usigaye ngo iki icyo cyari iki ndavuga nshobora kuvuga gute ndamaye amagambo yaratunguwe ibyutse ivuga ni ikiraro ndababaye icyo ariko kubabara hari ubundi binibiki aya magambo arimo arava aya ni amagambo hari gusubira ibiki ndavuga we uzi ko ndimo ndavuga we nshoboye kuvuga we nagatangaza amagambo izi ni iki ni ibitangaza ijambo rya mbere nagatangaza ibitangaza ibitangaza mbyutse mvuga ibitangaza ni ibitangaza doesn't sound right. Mbega we yemwe ndagukunda giti na nkunze kubaho ibirenge amaboko yanjye umurizo izuru kuboko baba data we ibintu byose n'umunezero talking elephant yo nawe uravuga ngwiki urimo uravuga iki urimo uravuga talking vuga elephant
Uko ndimo ndavuga ba. The bananas earlier, by the way. Ya mineke wabaye shaje kuriryoshye. Kongera dushaka iyindi rero. Niki kijambere ari kubundi. But isn't it great? Hase bit. I like this. Ibintu ni byiza turimo turavuga. Now, amazing! Ubu ni bitangaza. We've been able to talk this whole time. Ariko sibundi ku kigihe cyose tutavuga. Pointing and pointing. Byagenze A gute? lot! Kuki tutavuze kare kose? Irumviriza. Inzovu. You hear that? Urimo urabyumva? Ibikiza. Mva neza. Mva neza. Bona kara. Nikos. What is it? Nibikiza. Pa. Hey. Wa. Irakomeza. Hari ibyo uri kumva? No. What do you hear? That bush Kuki turi hano? dying. I'm not a bush. Iki gihuru kirimo kiranyeganyega. Said, Tukirase? not a bush. Nta mpamvu. Ntabwo ari igihuru. Talking shrub? Igihuru kiravuga se. No! Fruta concaveret? I can speak Latin! Umva ibi tushobora kubikemura we. Okay, we're sorry. Umva wihangana ariko. I can't tell you. Ntabwo nababwira. Count. No! Vayo bana tukubona. We won't. You sound all alone and sad. Wivuga ngo uri wenyine bana. Is this your... I feel like this would be your... Turi hano rwose turi hafi no kukureba rwose. Gira tukubona aho. Oh, please come out. It's Turakwingiye. nice out here. Sohoka rwose hano ni heza. Oh, the sky. Hari ikirere. The ground. Hari ubutaka. Okay. Sawa. Stay in this fruity cum-caverette forever, I suppose. Nagaragara hari igihe mutakongera kwifuza kumbona iteka. Ariko reka nze mumbone. Uyavayo bamubone. Yari yishe mu gihuru. Dore uko ameze. You'd freak out. What? Ngiki? Yewe. Wayibonye? Ni danje bariruka. Bose bariruka. Barazunguruka baragaruka. So why were you crying? Kubera icyo wariraga? Like, you know, really super freaky? Rwose tuzi sinzi niba ubona turi umva ariko sijye nagace. No. Oya. It's just... Have you heard of the word alien? Ngira ngo mwaba mwarigize mwumva ijambo bita alienizi. Minutes ago. Alienizi? Ibyo nta bintu tuzi, ntabyo tuzi. Very far away. Nge rero ndi umwe muri za alienizi zivuye kure cyane. Go home. Oh! Hari niho iwacu rwose kure kure. Hey, no! Ubundi uri igiki? Katukoherezayo. Bamwoherezayo. Yagiye shagiye iwabo kure kure cyane. Yagiye aragaruka. What did you do that for? Ibyo mubikoreye Did iki? you want her to go home? Si washaka gutaha iwanyu se? Okay. Twari tugucyuye. I mean, it takes a lot more than that to exit the Earth. Ntabwo iwacu hagiye kuriya rwose. Twongere. I have the regret. Twongere tukohereze. Kure cyane. Bamusunikayo. Easy. Nizere katagaruka. I wonder why... Ngatuye kure cyane ngiki. Agiye kuvuga biranga. Ko yakagarutse. Nuko nariya nizi. Look, Iri kugenda nibavuga. cause a fuss. Ibintu ko byihutakara. I'm not doing that. Wihangana. Hey, we can talk again. Turongeye turavuze kandi. You're making us talk. Ubu ni niwo tuma tuvuga. Hang on, just... Where's that? Njyewe birashoboka. Hari icyo ngira hano. This. Dore iki. Then Ikimenya ari cyo gituma muvuga. the speech pod, it... Iki ni cyo gigenda gisobanura. We. Peach... Speech. Icyo ni cyo gituma muvuga. Speech. S. Ko kitavuga. Could I have... This is amazing. Ibi ni ibitangaza rwose. Favorite word. Iki bivuga tugifite hano tuzajya tuvuga. To try this? Uyu nubwo yagiye reka njya kubwira abandi. Harakijyanye. Ayiwe. Nakumva. Bavandi. Gituma muvuga ndagifite. Yewe we. Iki ni cyo gituma muvuga. Oh, yeah. Dore yaracyara. Gufata umuneke byanze. You wish you never ripened. Umuneke bamaye. Umva we. Get off my lawn. Vira muri jaride. Vira muri jaride. Vamo. And you, get off my back. You Nawe mva ku mugongo. Aha, inyamaswa zose ziri kuvuga. Uyu izagerera akantu. Who's there? Ziravuga. Icyo ni iki kirahura? Egg who? No, just egg. Numva ni amagi gusa. The hot egg. No. Nyamara hano hari ikindi gihari. Who knows? I want out. Mva ngenda agiye. Not yet. Mva we ntabwo kugenda biraba.
utuje. Aha niba muvuga sava abandi bashaka kuvuga ni bandi bino sha 1 2 3 wewe sikuti utavuga vuga ba bici nawe vuga ba vuga gira vuga Say something. gira icyo uvuga Just a word. vuga ijambo vuga ba Coming, I'm coming. naje kugenda kiri ahantu hose ngo bavuge No. indi kintu cyawe Right. I'm used to this sort of thing. sawa uyu kureba ha Hey, who are you? urinde wowe What are you doing here? uramari cyane You're a newcomer. Do you uri mushyashya ujute Oh, turakuzi in this jungle? uzi amategeko y'iri shyamba Rule 1. Stay off my lawn. itegeko rya mbere ni uguha amakuru ya jaride yanjye urumva irya kabiri nta kuzana ibintu byo kwemera ahangaha Never correct me. urumva kandi ntukigere rwose uza guhura nanjye urumva Rule next. iri tegeko rikurikiye To tell me this. I'm trying to go home. rwose wikwirirwa umbwira ibintu ugerageza gusubira mu rugo The sky. yavuye mu birere ashaka gusubira mu birere Other than that, urumva nyine naje nongere ngurase oya yangendo yawe sinyishaka wibuka ukuntu kimuraza ikizovu hano akagenda kugaruka bikaba ibibazo I'll be on the stars. dufite rwose uburyo tuzamuka ari hejuru twituraniye n'inyenyeri niho twibera ewe I'm not allowed to go back until I complete my mission. urumva rero Mission. misiyo yanjye nakabaye nyuzuza ubundi nkasubira mu rugo The zing. hanyuma misiyo ufite ni iyihe rero I'm allowed to do stuff like that too. gusa hari wenda hari icyo twagufasha What's your mission? misiyo yawe ni iyihe simvuge Not talk about it. sinzi ko nayivuga oya vuga misiyo yawe ni iyihe Wait a minute, wait a minute. tubwire I'm not helping anyone. tubwire ariko twebwe njye nta kintu nagufasha Honestly. ibyo bigira byose ntacyo nagufasha No. oya namwe uyu se gufashwa arafashwe iki I'm helping, and that's final. umva ibyo bari bishobora kuba ari naryo herezo So if it's all the same to you, basore rata really rather be alone. ndumva nishifuza kuba njyenyine wenyine utuma tuvuga sha uba wenyine ute inshuti ziraha bakarakomeje nyamara kayobye kisanze ku mubumbe wacu ni Arianizi filime twayitangiye yiswe Jungle Beat the Movie agakoresha ka Revolution Series na True Entertainment Revolution Series ari ikomeje kukuba hafi Still there, aren't you? yewe You look like you could use some company. icyo mbona rwose urasa nk'ufite inkurikizi Alone. ariko wikumva yuko uri wenyine Feel better. twe turahari kandi twakubera beza Scoldronian! Scoldronians don't need help! umva ku kirere cya Junior bashobora kumfasha kuri Sky Junior bashobora kumfasha Sorry, he's always upset. iteka ariko turabona uhangayitse ntabwo twifuza rero gukomeza uhangayitse See? I have no idea what you're talking njyewe numva rwose nta kindi gitekerezo twumva twakavuze ahangaha It's very kind of you, umva rero mbabwira ibintu bishobora kubabera beza kuri mwebwe but you can't help me. ariko reka mbabwire nta kintu rwose mwafasha If you did. mwihangane rwose ndumva nta kintu mushobora gukora don't- niba munabashije kugikora And then, ariko se kuki utatwumva and if you can't go home, umva ibyaba byose wowe ushobora kwisubira mu rugo ushobora kwisubira mu rugo rwose abaraha bararira hariya nizi y'indenzirakarengane disipuru hariya nizi ayiwe ubu se yasubira wabo gute we ayiwe 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 There. Chin up. murabizi you can't go home, and ntabwo rwose none ahangaha ashobora kujya mu rugo we can't help you. ubu se rwose nta n'icyo tubashije kugufasha ugenda ute Oh, that's not a problem. sawa noneho I don't have any friends. mfite izindi nshuti urumvira kandi noneho afite izindi nshuti zitari twe Oh boy. umva abasore Bye. none ahangaha Okay. oya nawe ayu I'll give it a go. Your mission? Yeah. noneho ntabwo ngiye misiyo yawe se Stop all the, you know. nyikore nese ariko nyine mureke kurira huhu mubyihorere duseke noneho Well, I guess this is it then. ndakeka byaba ari sawa Moment. ariko rwose byiza byiza nonaha rwose byaba ari byiza ndi
Hang on. See? Hold on a sec. Let me just. Vuge ngo ikira. Akura ikira. Makes sense. Yeah. Abanza arareba. Okay. Yeah. Arongera asubizaho. Arareba. Iterambere rirambye n'iryahera. I claim this planet in the name of the mighty people of. Nyine naje mwiri umubumbe mwizina rye. Bas. Kikira ijyanye. Great. Sike. Nk'umuyobozi. Coming through. Garuka di. Sorry. Mwihangane rwose. Back here. Garuka wowe uri kujya he? Mama ariko haretse nkirebera isi. Carry on. Komeza. Komeza. He took my. Don't worry about Nyine imbunda yanjye bayijyanye. do it. None se imbunda bayijyanye wakoze ibyo ugomba gukora. Anything you set your mind to, dear. Tubwire ibyo biri mu ntekerezo zawe. Ariko se mama haretse nkigeze. You. Tusubire nawe hirya ari. Andaraza. Ariko se tutunura. Amajya arimo aratibika. Nyine. I claim this planet Naje kuyu mubumbe. in the name of the mighty people of Skoldron. Za mwizina rwose by'abantu biwacu. Or meet the wrath Ubwo wumve ngo ubu ngubu mushobora kuba mwarafashwe. the mighty people of Ariko wumve ngo abantu rwose bo nidukorana. It's a bit repetitive. Ndababwira ko tudakorana biherere hehe. Bashaka yabireka. There you have it. That's my bit. Yewe nta kindi mfite rwose. Nakundi ubwo nyine. Dukora ibisanzwe. We surrender peacefully. Nta kibazo twe tukumanika amaboko mu mahoro. Once. We surrender in a peacefully. Do not surrender. Oya ntabwo tumanika amaboko gutese. You really not? Tumanikira amaboko nkandese. Atese. Yateye se. You did it. I did? Umva wabikoze rwose. Uradufite. Yego uradufite. Ubu rwose uri umuyobozi uradufite pe. Niba ari ibyo byakuzanye. I'm gonna play it. None umubumbe ubu ndawufite. Okay. Aho ni sawa. Umubumbe arawufite. Sasa hari icyamize imbunda yari yanizi ni gikeri nyamabundu kiraho imbunda cyayimize ayiwe haca agasazi Now what? none iki Sorry. none iki se nyine Well, usually when a planet is conquered, urumva nyine ubwo mubumbe wanyu uko nabibonyeho and chaos all around. ubu dufite gushaka none uko tuzunguruka tukareba iby'uyu mubumbe. As your new leader, my first Gusa mwumve ngo umuyobozi wanyu mushya niwe ubari imbere peace. rwose amahoro. Hano hari icyarashe hari icyarashe igikeri gifunguye umunwa yemwe ariko samagi yanjye twagesha amagi yagiye mama ngarebe amagi arimo aragenda bana banjye tu ase ko mupapayi bugenze biti amahoro amahoro barabona batara babonye ibintu bidasanzwe amahoro abaye ayibura uko dukata ariko none ibi bintu biri kubera bamurya ishuti hakuno tururira ibiti reka sinakubwira igiti kiracika inkende yazamutse ikirere mama hano twihishaho hasi ni ibiki amahoro we niwe ayiwe Not so fun, is it? ibyo byari bishimishije namishimishirize Good at this, are you? nuko inzuki kikiro n'indi kimanura inzuki zavuyeyo mwirukanga inzuki ziraje zakumanukira yariya ni zano I order you to. ninjye muyobozi hano muyobozi iki ibyaje ko bitoroshye nuguki biraryana bana nabyuzi n'inzuki hihuta ahubwo nize gufata zibona ni ikibazo ubu ngubu The best time to be having this conversation. birirukanka cyane sasa no basize ikiraha ihute sha irajomba twabasize sha twagiye yaje jombaho ivumbi riratumuka abana bo bacaho tuje guhura n'ivumbi tuburaho duca ivumbi ryabaye ivumbi irakiruka highway bisatura No! we niwicare
cyaricaye shawe cyagiye nk'isasu awi wese uvuye we uvuye reka ndababonye I'm terribly sorry about all of this. reka mbabwire mubabarire kubibere hari Normal around here. ibintu hano twese dusa nkaho bizungurutse Normal? ibintu ntago ari normale ba Billy boy. baranyicariye sha You have a name? harya nazi Neep. nufite What's your name? njye nitwa Nip wowe witwa nde Pleased to meet you, Humph. ni byiza guhura nawe hafi Oh, my turn. I want a name. nanjye nshaka izina Okay, well, you've got a trunk and... Trunk. ndakwita Trunk I love it. Trunk ndabikunze Okay then. Not quite where I was going, but ariko Hi, my name is Trunk. akazina kawe ni Trunk ntaribi yewe we Trunky. nitwa Trunky Hey there. habita aho ngaho yewe we mbega izina ryiza we Trunky Me! njyewe nanjye mwize bakwite muteza bibazo Fluffy Bum! ngorofi That bombo can't be your name. iryo ntabwo ryaba izina ryawe Oh, I do like banana. aya uyu se sinjyamo imineke yanyise Ear face. Nose boy. oya ni isura ye Monkey. inkende Yes. Monkey. reka tumwite inkende Monkey. rata uri inkende uri monki you monkey. bite inkende I'm Trunk, by the way. kabisa nanjye nitwa Trunk sibyo To meet you too. ni byiza yewe we mazina araha And what about you? nawe se wowe My name is Rockford Haberdashery. izina rya nitwa Rock abantu abambonye bose bajya bambona mu rutare muranyumva tansimbukira sha hafi Well, Sneep, now that your mission is done, none se ni home. misiyo yawe yakozwe twitahire cyangwa My spaceship nyine urumva icyogajuru cyanjye is quite far away. kiracyari ahangaha rwose ubu sinzi Just a teensy bit crashed. gusa ntabwo byoroshye Exactly flat. kukigeraho ariko Then you can't go home. none se ubu nyine ushobora gutaha mu rugo No, but wait. mwe muretse It may not fly, but now that I've conquered urabizi iwacu rwose ho turaguruka my ship and ariko icyogajuru cyanjye nyine kiri hariya hirya to nyigezeho nyine ubwo nshobora kuguruka well, gusa byo birashoboka lovely planet though. urumva rero umubumbe wanyu Let's go to your ship then. nawusiga reka tujye aho icyogajuru cyawe kiri It's a long walk, I'm afraid. yewe ni urugendo rurerure inshuti I'm out. You don't have to come. njye mbivuyemo ariko wari ufite kuza tukajyana wapi Grumpy. Exactly. birumvikana Let's go and get this. ariko nyine njye ntabwo ibyo mbigiyemo ahubwo mbaye nshiyeho No, it's uragiye se ndagiye nyine way. naho ngiye baransize se karazunguruka baransize se kabahinguka imbere barajyana tu nubwo kabiriyeho ntabwo gafatana nabo urugendo barajyana mama nawe araho ayiwe karatatu irindi riri he undagiye he ariko se bite muturiza irindi ryagiye habuze igira imwe Scoldron, most terrifying planet in the universe. We're all really mean and we're very, very strong. We yayoboye can't stop us. So there, so there, so there. aka gaciye abandi barakomeza baza ari mu manga So there. Yeah. So there. imbere aho imbere hari imanga Great fun. A little bit treasonous. turambuka What's Scaldron like? You have mangoes there? No, ntabwo ucaha giant flaming death njyewe ncaho mbonye Pears. si ngombwa guca hejuru ntanacurama njyewe snakes, I think. Or pineapples? ariko nuko mugenda ra Acidic slime wolves. nuko twebwe turaca hose Bananas? Oh yeah, huge bananas. yewe wowe se ibyanyu se kari guhitamo imineke hari uwakubise aha turatumbagira buryamye aho bana nuko iyi kwambuka iragenda ikina n'utunyugunyugu iri ku giti nuko ufata akanyugunyugu byabaye ibibazo ngayo nguko dore ngaho kihishe turakomeza twarakomeje
tugera mu nsyo noneho ry'imbogo ngizo. Urugendo turarukomeje turi kugana ku cyogajuru. No zirabi uyu kumva amajwi yazo azakora amajwi neza barayarema bamajwi umwijwi umwijwi muzikisha aho bamajwi neza byo ukuyumva bamajwi ibintu ni byiza urumva ko amajwi asohoka neza di neza cyane. Nayo umuyobozi hano hari umuyobozi umwe ari we njyewe. Umuyobozi wundi avuye he? Ni njyewe umuyobozi hano. No. Oya. The leader. Hura n'umuyobozi hano. Utumye muvuga. Yeah. Nibyo? Yeah, yes. Nibyo. I mean, I gave a speech. Ninjye utumye muvuga nyine ubwo ndaha. Very good. Mana we byiza cyane. Well, for a moment at least, pointed my, urumva rero ubwo turaha. A GNU? Hari igishya ariko noneho The GNU? hari igishya That even mean? niko hari igishya. Look, reba speech or no speech? uvuge cyangwa nuvuge Or no point in... aha ngaha nta cy'ingenzi turabona kirenze twe turi abayobozi. Uranyumva? M2. That's a good one. Ngamumbwire sha. Ed Cunningham. Numva byari byiza uyu tumwita kane cyangwa dukora iki? Are not. None I'm two. nyine ngende kabiri. Double rip. Wabyumvishe ngo ni kabiri sha. Oh, he's... tumukorera iki? Oh, wait. Muri muretse. I know. Why? Because... kubera ko Because you're freakishly wily retard. umva kubera ko nyine icyo tutazi nyine kirimo gituma tuvuga. Stick your tongue out. Umva fata igihe cyawe nyamara usohoka umubwira uti vuga funga iminwa ugire gutyo ugire uti otyo funga iminwa ugire gutya uko birakunaniye. I got it. Nabibonye yasohotse ahuhamo bigendeye. Back to my ship. Nagiye yes ku cyogajuru cyane utese dore musuru moja hano ugiye ute acaw. Yeah, that's very disconcerting. Man, ibi bintu bishara kuba rwose bidasobanutse aha ngaha. Sorry. mwihangane nuko mwihangane bacamo mwihangane rwose ibintu si neza. Only okay with the fact that you can... kugenda syawe ariya nizi yikunyura hita nagukozeho nuko ihita. Yeah, that's very disconcerting. Ibyo bintu ko atari bisanzwe ra natwe turahita nyamara iyaraje. Mwihangane uve mu nzira duhite tureke twihitire. Mwihangane. You know, you're all surprisingly okay. Nimutungurwe rega twe turi mu rugendo. Why is that? Icyo cyari I mean, before this, all you really did was eat grass. ibintu rwose ni mwari mufite kubikora gutyo mwe mwari mukwiye gukomeza kwirira ibyatsi gusa. Say that word. Ibyo uvuga sha uravuga iki? How about... kudatekereza impamvu muvuga Poodle. niko Stamp. mwihagarare nuko Cauldron. Stamp. muhagarare What What we want, and you can't stop us. hari uri kuririmba hano. So there. No. Oh, that's just wrong. Ariko rwose ibi bintu habayemo kwibeshya pe. Words are one thing. Reka dutekereze kimwe. Ninde dufite aha ngaho bundi? Is another. But you do not. Ndabona rwose ibyo turimo hano. The leader. Suko twari dukwiriye kubitekereza. Best singer. Ninjye mu nyobozi ariko wibuke ndi muririmbyi. Ayiwe. Kivugaho hari undi wahogoje. Hatwe twabishobora. The second best singer is all. Uwo nawe n'undi muririmbyi mwiza. It's me. Ariko iteka aho zari nge. It's like soup tap sugar. Ninjye wahoze uririmba daptus.
nuko baririmba ni ku muziki ni ku muziki ngayo nguko niwe muririmbyi wa mbere I can go. ubu none murabyumva turahogoza reka sinakubwira You need to go high to be leader, do you? yewe wari ukeneye ikintu nk'iki kanze nguhindure ngaho vuga wumva no umva amajwi Very good. aho ni So sawa it could do that. ibyo bikoze ute Doesn't count. amajwi kahindutse noneho si yarahogoje I'm the leader. yewe nanjye ijwi ryahindutse twese amajwi yahindutse ahindutse nk'ay'iminca hano rwose ubu nawe wari urimo uvuga ngo niwe muyobozi uretse nsubize inyuma no Hey, what happened? yewe bigenze bite se ko ibintu byose byari bikunze amajwi abaye meza musubire ko mwari muri You're great at what you do. gusa ibyo ukoze byose ni byiza reka twe twikomereza urugendo You can sing high that the others follow you. ushobora kuririmba rwose uko ubishoboye ariko nanone n'ijwi Sing. And they love singing with you because you umva love it. nshobora gusirimbana nawe rwose kuko nanjye nabikunze Tell them to do it. ariko uyu munsi nta gihe cyo kubikora dufite I concede. gusa You're a better singer than me. nakabaye nicaye ariko wowe uririmbe nk'umugabo tu I did conquer the planet, so... uko biri kose sinshaka kwirirwa ninda kuri uyu mubumbe wanyu nkeneye gusubira iwacu Of course. sawa noneho reka twigendere wibuke bari kugana aho icyogajuru kiri That makes me all warm and fuzzy on the inside. nanjye rwose nifuje guhora iruhande rw'iri hariya nizi pe ayiwe He turned quite this witness. nareba ibi ngibi mujye hasi shana Potato. no Ham. hejuru Macaroni. mumanuke hasi I want to try. ibyo wabikoze utera Stampede. ngaho mutangire mwirukanke rero bifata supite urazishoye nawe zagiye yewe ni ku muvuduko ariko njye ndashaje ibintu by'imivuduko sinyibishobora ariko nzagerayo tu ubonye ukuntu bandurutse tuzahura shahu nanjye ndaha mu nzira ariko tu ndaho nuko ni insaza y'imbogo imbogo y'insaza sha nanjye nzababona ntababwiye yuhu ni ku muvuduko hakuno ryagi twabuze ngirya aho rigeze gusa imboga aho hirya ziri ku muvuduko reka sinakubwira nguko uko ziri kugenda zirimo ziriruka yewe kureba ziri guhita kandi irya riri muri uyu muhanda niba mwandagira umwana dore nguwo umwana ari kugenda ariko kana kari hariya kakurikira bari mu rugendo You did great back there. Yeah. rwose ari ubikoze neza Eatery of you. haraherekanye rw'uko rwose ari umuyobozi ukurikije uko yitwaye yewe nanjye turi kumwe yemwe cyarakandagiye nyiciye umwana yewe niki nkandagiye we No. oya yabe nakisha Where are we going? mani ndi turimo turagenda nihe tugiye gahise kavuka kiragakandagiye cyari kikiye mana we ntago ari amakosa yabo yewe uzi ko ndi inyoni we yewe we ndi inyoni we mbega byiza we burya ndakanuma keza yewe wo naguruka kazamuka kabanza gatuza biraryoshye biryoshye sha Goodness, you're okay. byiza kuko umeze neza I want to go again. ndashaka kongera kugenda nanone kuguruka Baby. umva mwana wawe Ostriches, we live on the ground. ntabwo twebwe tuguruka twibera hasi I'm not convinced. kare tunyumvisha ni ibiki genda guruka utyo ndaguruka ndewe kamanuka butosho mama arasaba You can't fly. umva ntabwo ushobora kuguruka oya nashobora genda guruka abana otirishe ntabwo tuguruka mwana wanjye rwose otirishe twibera hasi ni za otirishe otirishe zibera hasi You okay? umeze neza Can I get back to my ship now, please? mfite kwihuta nkagera ku cyogajuru cyanjye ndi gukererwa Come on, young lady. twagiye mukobwa muto For you. Can I try again? nakongera nkagereza kuguruka I have enough food with thrust.
nakagerageje rwose ngongera ngaguruka nkumva mama It's sufficient lift to be able to fly. rwose ndashaka kumva neza ibintu byo kuguruka uko bimeze. Come on. Gira Man. umva mana mama gira tuguruke. Yewe ni umuvuduko bagiye iha bas iyo yakomeje nuko kuvuga byanze kuvuga byanze ari mu rucaca nuko amerekezo gucunga hirya yabonye akariho urumuri turamanuka kana gake kayo ngo ni sawa sha dukomeje urugendo. You okay? Meze neza ra. What happened back there? Nibiki byabere hari hakurya? Huh? The mother one. Why was she squeezing the hari abari banyibazaho. Squeezing? Bakwibazaho. Oh, that's called a hug. Bande se ni bimwe bayita guhoberana se cyangwa. What's it for? Uva byikize. To make you feel better. Bishora kuba byatumera neza guhoberana. To let you know. Uhobeye umuntu rwose uramwumva. But you know you're special. Ariko rwose. I can't believe you don't have hugs with. Sinzi rwose niba arigeze uhoberana n'abantu. Say I love you. Ariko rwose buryo uhoberanye n'umuntu byinshi babisobanuye byinshi. Feel special. Ni gute se utakora ibintu nk'ibyo byiza? The way to do that is to conquer planets. Ibyo ngibyo hari kubikora ntabwo hari biri mu ruhande rwanjye. Planets, the more bombe wacu and the more special you feel. Ahari umenye ibintu nk'ibyo rwose tutajya tubigeraho. Gusa sounds like pretty hard work to feel special. Ariko ndumva byaba bikomeye byagira gute? Haven't conquered any planets until nyine tukeneye kumenya neza. Bijya mbere ku mubumbe wanyu. Ugenda gute? Has no one ever told you you're special before? Gusa ntabwo umuntu yari yakubwiye ariko ko ibintu ari byiza na mbere hose. Yewe. That's quite all right. Turaguhobera. Turaguhobera, hobera. Turaguhobera. Matter to us that you haven't conquered. Turaguhobera rwose. Yeah. Oya nibyo. Hobera. Muwe muretse. Please, just don't, okay? Ndabinginze rwose. Guhobera nasi. Harakagiye aha kiboneye urumuri ko karakomeje kagira kuwundi mubumbe ihe nabonyera hirya yo kureba kagarutsaho kahereye ibi nikira karashakuje shawo kazi ko kagiye kumbe karacyaraho kahereye ndasubirayo karakomeza umusozi kawusize he ndacyawureba wape kumbe kawugarutseho biniki ntumbwire ko ari wo ngarutseho akarabyo karahari ibi ni ibiki koko kugenda byanze karizunguruka karaharura ibi ni iki kararakaye muri wundi karawuganaho kugenda gaharura dore ngako karaharuye ngo gwirurure dukomeje urugendo. What's that? Cyo cyari my breakfast this morning. Mu gitondo numvisha mu ndahanda. There just aren't enough bananas. Ariko ntabwo ari imineke da. Biri kuviburira hasi. Oh, somebody get him something to eat. Namara ari ikibazo kibaye. Nirukanke imirindi hano. Zaje. Baje we. Kandi zirimo ziraza hano.
ni imbogo hewe we nyamara twakwirukanka twagiye You'll be safe up here. umva bana hano ntabwo urinzwe It's against the rules to be safe. aho muri mu bajya rwose ntabwo ariho twakarindiwe Come on. ngwino Trying to help you. bayo tugufashe wapi It's Goldronian. aho ngaho agezeho nakabaye ngiye Never. Well, monkeys always help. ariko tuzi inyenda iteka itanga ubufasha utaza ngo tugufashe reka dusubire inyuma What are you doing? ariko si urimo urakora ibiki Leave you alone. mva tugende bana hano ntabwo twagusiga wenyine zirimo ziraza Not without you. mva ntabwo twagenda tutari kumwe nawe gutari We're your friends. turi inshuti zafatiye ferahashabo So, none just to confirm, I'm still the lead singer. mashije rwose kureba nsanga rwose nyiri umuyobozi w'abaririmbyi Glad that's it. rwose nsanze nabishobora mube murya ibyatsi sha Why didn't you climb on board? ariko se aba ngaba Lots of smooshing? I can't keep taking your help. umva njye rwose ntabwo ubufasha nyine burenze Do you? icyo nshaka ni ukugera ku cyogajuru But we did ibindi rwose muvuga sinzi ibyo ari byo home. You're not supposed to want to help me get home. You're not even supposed to look. niba muri abamfasha mumfashe kugera mu rugo Just trying to help. ariko none kuvuga ngo muri ahangaha gutya gusa mutamu ubufasha Because you're making all of this ibi rwose nta kintu bimariye should be. uretse gukomeza kungira rwose No, and stop. gutekereza cyane ariko ntabwo ndi buhagarare njye nkomeje iwacu ehe uzi ko akomeje iwabo Now, He's never had a, you know, yewe H-U-G. ngira ngo urabizi what's a hugger? none afite ikihe kibazo afite ikihe kibazo uyu yaharuye inzira yaziharuye reka sinakubwira ngeze he noneho I can talk again. ubu ndacyavugana none ko byari byanze ko mvuga kuvuga I byagarutse like it. ndabikunze No, I don't. You like it. Who said ariko nyine that? What? umva ntabwo ubikunze cyane Okay. karivugisha Talking. sawa ndavuga none You speak close to the noneho others. ndimo mvuga ubu hari icyo nsa nkaho negereye kibuke ariya nizi kuva yahagera batangiye kuvuga Mine. ariko barajya No, kure just- yayo ntibavuge You're three. Tell you what, let's make it four. oya ubu bintu hano bimeze neza ehe uri kugera imbere aha hari icyo yabonye hamwe yabonaga urumuri mbega Shiny. kirarabagirana shayiningi kirashayiningi kiraha kirarabagirana kirebamo aka gasimbara hasi kiragonga karagonga gakuraho iroti ewe ayiwe ayiwe uzi ko ari njye bana ayiwe wewe no ni nk'indererwamo ikiraha gucunga aha haraho amasinga yacitse The shiniest thing I've ever seen. ibi bintu birimo birabagirana rwose nigeze mbonaho na mbere hose Taste it. wabisuzumara ni umuriro kandi sha urimo uvamo Probably a bad idea. ibi byaba ari igitekerezo kibi ariko wabisuzuma oya tugende wabisuzuma ariko kazanye ururimi bagakoreho biraturika biturika iki kiguruka nuko byaturitse iki kiguruka amasinga umenya noneho afatanye Report on your current status immediately. tanga raporo yawe uherereye vuba vuba dore kuko kabaye ni akanyogote It has been 2 Earth months since your last report. dukeneye kubona ripoti yawe musore bwa nyuma utatanze ripoti aho uri turahangiye It's going to be, Fleet. Transporters are ready. ufite kugereza raporo vuba We will initiate the removal of the Earth creatures. bitari ibyo rwose aho uri n'ibiremwa bihari byose turabirimbura That's a way. I must warn the others. I got it. aka karabyumvishe gafite gutanga amakuru karahanutse karaporomoka kuva ku musozi kijomba ku giti nuko kuva ku giti byanze iyi ikomeje urugendo iwabo barimo baraka raporo batabonye raporo no gutera baratera birahirira turore ako dukomeje turone ni Jungle Beat agakoreshwa true entertainment hamwe na Revolution Studios in production on Mike. You're still there, aren't you?
It's very lonely being alone. Humura ntabwo uri wenyine, wikumva kuri wenyine. You feel better. Rwose yumve neza. Yemwe. Aiwe. Yana nukuroka kabisa. Aho utakabushije nihera. Naha. Tubana nejo. Ewe nanjye ndananiwe. Buryo wabishaka yaruhukira ha. Aho. Is this what's going on? Didn't quite follow that at all. Nakundi numva ibintu byose byacecetse. It's just close to our No, ko nyine ubwo twese ubwo masaha yo kuryama arageze. go to sleep. Twaryama tu. It's you don't get sunsets from Squadron. Ko musinzira izuba rikirasara. Grandfather. Aha rumenye izuba ririmo rirenga aribwo mwifuza kuryama. It's amazing. Aya nahanga mu birura gatangaza. Imatera. Ay. Nyamaswa zafashe umwanzuro wo kuruhuka. Ariya nizira cyakeneye kugera iwabo. Nyamara ibuke ni wabo barimo baratabaza. Aho barimo bagira bati rwose tubwire aho werere cyangwa se dutere. Umva sinzira. No, ikigonero turagikora. Aha. Nawe yarasinziriye. Gusa buri uko bayikoze nyamara ku mutima igira byinshi yungura muri yo. Nawe yatangiye kugira byinshi yibuka cyangwa se irotaho mu gusinzira kwayo. Yarose iri wabo izamura ibintu nk'ibyo. Izamure byari ibirori bidasanzwe. Umunsi wari wabyutse rwose kuba gatangaza. Behold, fleet star! Yemwe muhagarare nyenyeri z'ubuntu. Aha ngaha rwose ari umunyakirere mutoya ubamurikiye rwose ubonetse. Ibintu rwose biri aha n'uburyohe ibintu bimeze neza pe. Bega we nagira amane natwe. Uyu ni ugiye kubabera kapiteni mwiza. Ariko yaba kapiteni mwiza agomba kubayobora. Kumba abandi hano bafashwe. Uyu kwicura arimo arabirota. Arosaba babafashe nawe barimo bamumurika mu masaha y'ijoro. Nakubwiye ni ninjoro hari utunyamaswa tubona umwanya rwose wo kwisanzura. Aho tubyuka two tugatangira akazi mwayo masaha. Katangiye urugendo nako mu masaha y'ijoro. Uyu kubona akaguru kakaka nibwo akivuka. Sasa amaze amasaha make avutse. Mama nawe uko yagafumbase yumva wavutse nawe uhari. Agannye he? Ayiwe niwo Trish. Agannye he? Ngako hejuru. Yewe ngako hejuru rikaho Trish gato. Nanjye ndaguruka tu. Bega. Undi kukinjye naguruka. Rimwe nanjye ndaguruka. Kabiri gatatu nagiye karagurutse kamanuka nabi karava hejuru mu giti amarasama. Aiwe oya tuza Otirishi nituguruka tugendera hasi. Kandi mfite amababa nibyo kahoze kibaza. Mama aragira ati tugendera hasi. Tuza mwana wanjye uhape. Utana ry'umunyenga mu kirere. Hakuno twagonnye twijombye mu giti. N'ubu turacyarimo. No, ko. Cya. Ewe. Cya. Umuneke uraryoshye rwose. Twararumye. Urusaku rwabaye urusaku akakwikanga. Mvuyeho. Harya icyo nari nabonye kiracyaka. Kiracyaka icyo twabonye na n'ubu kiracyaka. Uyu arirumye. Arirumye.
azi ko ari umuneke abakwicura babura ariya nizi barayibura nuko kuvuga byanze ubwo bivuga ngo ariya nizi yagiye kure nuko nuko kuvuga byanze ubwo ariya nizi bari kure nuko kuvuga biranga ibirenge nuko hariya nizigendeye cyogajuru cyayo ngicyo aho kiri cyogajuru cyahise kimwakira vuba gomba kudusubiza sha igihe kingana iki turi bugutegereze Longer, that's how much. ibyo n'ibiki murumva ngende ndi mu byishimo Didn't see that coming, did navuga gutyo gusa tuhandi kuvuga gusa n'urusaku gusa They can't do. sawa ukoraho umuriro wamufata They can't do. wibuke sisiteme yagize ikibazo umuriro uramuzunguza ye Oh, come on. Can't do anything. nta kintu na kimwe nshobora gukora Homing beacon. sawa Homing beacon. kandebe Planet Conquering Manual, 3rd edition. reka ndebe hano kuri manuel ku cyerekezo cya nyuma Caution. aho The homing beacon, before you have successfully conquered your planet, will. nkeneye kumenya rwose ashobora kumfasha gusubira ku mubumbe wanjye Okay. sawa Really want to use the homing beacon. umenya ahangaha rwose ahari ariho umuntu yahitamo gukoresha 7. gusa Step 1. intambwe ya mbere If you really want to use the homing beacon, ngira ngo ahangaha rwose ho umuntu ashobora kuba yagira icyo akoreraho byakunda repeat step 1 just to be sure. Oh, come on. gira nawe utukugera aha turumva ikirimo kiguruka hari ikiza gisya ibuka akanyogote karaha twaziwe barumva akantu kaza gasya ibyatsi we asye nako kuvuga biranga nuko kujya karababuze nuko sye asye we karivugisha hano dore uko bimeze aho iki se nyine mwe murimo murajya hano aho nyine ahantu zumuriro hankubitiye nawe muzi bihari mwe murapfa nuko aho ni sawa nyine abwira ngo murapfa aho ni sawa sha aiwe 59. icyenda ni Conquered your. itanu n'icyenda Then using the homing beacon will not only bring shame to you, kuki bidashobora kwihangana wenda ngo umuntu ngabibonekereyo people who will be very angry. gusa abantu bashobora kuba bananireyo bashobora kuba barakaye Think Ariko- about that for a bit, ni ugutekereza uko byagenda neza then proceed to step 60. gusa ni ukureba Step intambwe 60. intambwe ku yindi Activate. Then. aho ngaho naho Activate the homing beacon. Press. aho naho bishobora kuba rwose iby'igiciro cyiza That's it. nibyo That. Nothing else. Just press the. ndumva nta kindi gisigaye 60 points! aho ngaho rwose amanota 60 atandatu points to tell me to. amanota atandatu rwose aho 60 points to tell me to push it mu back! manota atandatu bishobora gukunda Ashyi. Oh, okay. Okay, fine. Yep. Sawa. that's- Okay. Here we go. ubu noneho twagiye abyondaho umuriro niwamufata ikibazo ubundi kiri akomaho hari ikindi cyaje agikomaho hari ikindi cyaje uyu yashushanyije ari kwerekana ibibera ahangaha inkuru yose arayirangije aho mugiye birahuha asike we mbega aba babonye urumuri shawe ibuka hari ikindi cyogajuru kinini kije aka kari kubabuza kujyayo abandi barimo baranga bakajyayo hari urwogajuru runini rwaje aho icyaya iriya nizi twari twahuye do ngako
ni kanzunya ni mu masaha y'ijoro nuko twasohotse. Okay. Sawa. Ariya nizi zije gutora ngenzi yazo, gusa kumanukira ngenzi yazo nuko zije n'umujinya mwinshi. Buke zavugaga yuko zisanze rwose hari ikibazo yagize, ibibazo byaba ibibazo. So, Philippe. Noneho Philip, You've finally done it. iherezo rwose Conquered a planet. wageze kuri uyu mubumbe. I must say, I didn't think you had it in you. Sinigeze ntekereza yuko rwose hari icyo baba bagukoze, ariko nari nabyibashije cyane. Katubanze turebe neza. Hamagara ingabo ze. Philippe waje aha yangaga gusubiza umubumbe uraha, bari bazi ko rwose ari icyo. Yumva we, twongeye turavuze. Bigaragara yuko tuhageze hano haje urundi. Basi hari abavuyeyo. Nyariya nizi zirafungura hano. Where are the earth creatures, Philippe? Hanyuma si ibindi biremwa birihe Philippe? Them away. Birihe tubijyane. You see? Urabyumva? Sinabibabwiye? Yes! Barimo baramubaza ngo ibindi biremwa birihe. Si twe bari kuvuga ubwo ngo batujyane. Hehehe. Why haven't you launched your star yet? Philippe, ni gute wabahombye stile yawe sha? Aricyo yakuye. Time to be bashful. Twari tuje gupakira. To prove that you've conquered. Tuzi ko rwose ibintu wabikemuye neza, none uraho ngaho gusa sha Philippe. Bishoboka gute muhungu wa? Launched 990. Nago mbyumva rwose uburyo wagenda ibirometero amajana n'amajana. Ariko rwose ukaba utarabikemuye. You're first. Well, get on with it, Philippe. What are you waiting for? Oi! Philippe? Philippe way. Did you or did you not conquer this planet? Ntabwo rwose wigeze uhangana n'uyu mubumbe. No. Ibyo uyu mubumbe wapi? I lied. Nabeshye rwose. Open. Ibyo mubumbe nta kintu rwose nigeze nkukoraho. Is he doing? Sasa nibi cyari gukora. Here for a rescue. Hasoni, utubwira ngo ufite inyamaswa afashe none turaje ngo naze hano. Might come and What you fail again? Uteka yuko ari kugutakongera gutsindwa Philippe. Ntabwo ibi rwose mbyumva. The loiterer? Rwose ntabwo mbyumva. I was in the middle of conquering. Nahoze hano rwose nzi ngo nje gutwara inyamaswa none ngo naze wafashe watubeshye. Ibyo bishoboka gute Philippe? Kind of sculpture. Ntabwo nje mbyumva rwose. Didn't you read step 1 of the manual? Ntasoni, waba wibuka manual watwereshe? To be sure. Ibyo watwereshe ko kurabyibuka. Uri seriya cyangwa? We can't let that big brute. Ntabwo nareka barabaswa ngo bakomeje kumangayikishije inshutange kuri ngiye guhangana nabo. Well, seeing it we're here. Nawe ureba rero hano. Intwaro nizihari akagasubirayo. Ababa arakongoboka barihisha. Intwaro ivuye. Aho byihisha hose bigomba kumbona. Conquer the planet. Rero umubumbe ngomba kuhangayikisha rwose. Ngomba kumbona. Ntabwo nagenda gutya nta kintu njyanye. No, Dad, you can't. Ariko se tuzi. Don't tell me what I can or cannot. Oya ntumbwire icyo nkora sha. I'm the can or... We niba byakunaniye njye ngomba kubikemura. Papa yegere ejuru. You don't understand. Ntabwo uri mu byumva neza. These creatures are more powerful than you can imagine. Ibiremwa biri aha rwose bifite imbaraga zirenze nawe utatekereza. They eat those and shoot them out of their mouths. Rwose byagiye bivuga. Ngo iki? One that's just a fury ball of sharp spikes. Twavuganye, turaganira, kuririmba turaririmba, kubyina twabyinnye. Umve ngo narindi n'umuyobozi wabyo. I don't do that. Ntumbyumva? Ibyo yabikoze atyo? Nuko rwose byagiye bigenda. Ariko wumve ngo rwose bifite n'amasura meza. Able to crush anything in Ibi its path. bimwe birabishobora kwangiza buri kimwe papa. Another one so furry and with a tail so... Wihangane rwose ndagira ngo ubwire ngo wihangane. Yes! Mwaganiriye cyane. Utabifashe se. Actually. Yurumva hagati aho. Ntacyo nakoze.
Come to think of it, this piddly isn't really worth my... uravuga yuko bishobora kuba bibi. You know this means you won't be going... ngira ngo musore rwose urabizi icyo bisobanura biri kujya mbere hano. And for you to fail. ariko rwose kuri uyu mubumbe nta mpamvu rwose zo gutsindwa. cyo cyurakize. Why is Philippe doing this? hasi ubundi kubera icyo ari gukora ibi ngibi. Cactus! Philippe agomba gutaha. gusa arababwira ati by'uyu mubumbe hariho inyamaswa zikomeye utapfa rwose no kwigereranya no gutekereza. amara barabireba. Philippe aragiye. I'm doing this for your own good, Philippe. Philippe ibi rwose nsa nkaho bikoreye wowe gusa. Weedy and you. ahantu ugiye rwose wowe uzanye ibibazo gusa. hakizi mutuzaniye iwacu ku mubumbe. Philippe yararebye nyamara udushiti twanze ko baducokoza. gusa natwo dusize turimo tureba hakuno. Philippe yari ruhukije. nicyo gene nako kanya ko kuva ku isi. gusa yari iboneye inshuti mu masaha make yari ahamaze. izina rwose ry'umunetsi winjiye bimutera amasoni rwose kuko atuhamagariye ubusa. muramubona ntacyo abashije gukora. mutoya gusa ubundi se ari gufata iki? nibaza impamvu bamuhaye n'iyi misiyo. icyogajuru ushacyuze hariya nizi. upakire tugende icyo gihe cyo gucaho. barazamuye. icyo gihe nako kanya ko kugenda. Philippe nta muzigo azanye. papa yababaye n'abaturage bari yanizi bababaye. Philippe abaririye igihe. Set sights for... where should it be? The end of... tugiye kugana he noneho. Scorpulus, the stench world of Gamma 6. isi zose twagiye dutemberamo za Gamma 6. The planets of Quadrant LT2. gusa imibumbe yose umuntu yakayivanza akareba. Go, Philippe. akareba ijyamo Philippe. What was that? uvuze ngo iki? hari biraha. cyo ni ikira. hari biraha. Level 1. kuri 0 hari birimo birahunda. hari byahonze aha. bas nyende monkey n'abagenzi bahageze. I said he'd like to go home. ndavuze rwose yakundaga kwigira mu rugo. What are you doing? It's not safe for you here. we muramari cyane hano nago murinzwe. F in the face of... wapi twe nago twasiga isura yawe bana. turabibonye ukuntu ugiye ubabaye. Is that the fury born? nundebera ako niko gasore keza ngo mwavuga gasha. Philippe mwari mwahuje bigeze aho ngaho n'utu tuntu twakucikuci turabo. ngo ni kucikuci. ndumeho murebe. uramenye yarumyeho araka. mwabibonye se muracambaje mu macumu yanjye murebe. sawa. That's what we're going to do. niba mushaka ko tubakoraho turakoraho. Going home is... aha ubwo se umwana muvuga ngo agende mu rugo ngo ibiki. Has conquered one. umva This one. aha ngaha Haven't you, Philippe? No, nta muntu hano muri butesha umutwe. lied about... abashira kuba abana babeshye mwebwe. Lied about lying? kubeshya ni amabeshyo. ni amabeshyo nyine. And we're his captives. umva turi hano. ninde kapiteni ura? ni ngiye kapiteni. I guess so, but... So he can release us if you want. nyine musore ni wari watubwiye ko ari we kapiteni. well, yes. cyane. No, you can't. hanyuma mwana wa Dronian. ube kapiteni njye mbikisha. Just release Cap. nuko wagiye ubabwira yuko ibi bintu byose uri kapiteni wabyo. Do. hanyuma hano ninde kapiteni? With it. It's not your planet yet. umva uyu ntabwo ari umubumbe wawe sha. Or star in the sky. urabizi yuko twe twibera mu kirere n'inyenyeri. Isn't in the sky. The planet remains open. kugira ngo rwose urabizi akazi kacu icyo tugomba gukora. Well, conquering my... ahubwo vuba inshuti zabo zirafitwe. izinzire cyangwa se iyi yarakuruye. It's you. Don't you ubikoze uti? rude to point. umva nimuduhatirize kugira icyo dukora. If I could, I'd do it all day. ahubwo bambwire nanjye mbarasa. hari imikino bahereho cyangwa wowe cyangwa uriho hoya hafi. You and you. ntabarasa. iki kirasa gute se? kukiberekezaho bariruka. kukibatunga bariruka. dore icyogajuru mu kirere nuko bari kwiruka. yafashe imbarutso hano irakubita nayo irazamuka. hanuka igana hasi. hanutse igana hasi. ibiraha byose bitangira kugwa bigenda. hari icyahapfutse.
gusa inzovu yo yagiye iri kugana hasi. Nageze icyo nkora biraba ibibazo. Guhuha subira hejuru, irahuha igasubira hejuru. Si ifite umwuka mwinshi, irahuha igasubira hejuru. Sinjibanyuke wenda. Aiwe ewe imbunda yayikurikiye kugwa aha kiraha kiracira. Ndaciriye ndi muzima. Aiwe yari yaramize imbunda gusa hamanutse indi irenze. Dore uko ireba. Ari n'akandi kamanutse aka aho karibu gatuma tuvuga. Aiwe Oopsie, Philip. Ngaho mbwira Philip. Star. Ibi ni ibiki biri kujya mbere? I am mine right here. Kabisa urumuri rwanjye ruraha. Kumbe Philip yarujyanye kare. Unclaimed now, would we? Uru rugomba kudufasha gukora icyo tugomba gukora. Rugiye. That's right. Sawa. Hurry. Ihangane. Urumuri rwawe ndarufite. Ruri ku murizo. Bas. Oh dear. Iki kiraho papa yohereje kiraha kakagiye umugozi baraca itende kano cyo gafite ku murizo kiramanuka. Ewe karaha karakurura yafatiya ntacyo jana gwiki ntacyo jana nagifite bana bakurura kajyanye n'ikiraha paka hanze. Yewe agufite karahanuka. Hanze aha papa vayo. Wowe urafashwe shawe urazana abanzi mu bwato. Get your hands off my friend. Mukura amaboko ku nshuti zanjye we. Friend? Nshuti? You were gonna say friend. Urongera uravuze ngo ndi inshuti. I mean, nyine urumva uri inshuti. I'm beginning to finish. Uri inshuti rwose biraba tukure kubirangiza. We tubirangize sha. Koko yaje batikura. Ni ihembe rimwe gariya nizi bugatumuka. Abandi nabo barafata. Ariko aba bafata bafata iki ku nshuti kure pu. I'm gonna launch my star. No, where did I? Haryo ubwo ntacyo afite uyu kureba ha ibuka ari cyaguye. Dore iki? Wonder what it does. Let me see. Mureke ndebe. Oh, who am I kidding? Ni ibiki se ko mbona nabona neza? Some sort of egg. Ihangane muracyari mu magi. It's okay, Mama. Meze neza mama. You don't need to cheer me up. Ndabona rwose. Okay, then I can't fly. Ukwibera hano ntabwo nshoboye kuguruka. Nuko zangenda gutya nyine. On the ground like a little worm. Nzanya ngendera hano gutya rwose nuko. Iyi yahanutse. Philip's star thingy. Aha, iki kirakenewe. Thingy. The thing he needs to shoot up into the. Iki kirakenewe rwose gikeneye gusubira kuri cyogajuru kiri hejuru. I'm not sure if I understand. Sinzi neza rwose ko numva neza icyo ushaka kuvuga. Kugera kuri kiriya cyogajuru se byashobokara. I know you're here somewhere. Ndabizi ahantu wihishe shahu. Akarizo hano kagakende kuvayo kiraheba kagiye kakagiye kitendetse ku kiraha. Sawa we wakatinga uzeze ngo ufite sha wegero hatari hano ubu se ufite cyara gakire gise kikijya mu guseka akakaramanuka kumanuka turakurikira hariya nizi ni gukurikira agapira hano karagiye ngako basi urakanda ha no kuguruka turaguruka irakurikira yenga kugira ngo haramanuye basi aho mbapi bagushu wiki ihangane sha ndafite basi
yarakuru hano papa baramanura dore nguwo abakureba ari ikije Monkey? nyende I know. What's going on? niki kiri kujya mbere ariko Oh, sure. Monkey's flying. noneho inyende iraguruka I care. ibyo simbyitaho Wrong and none se inyende n'ibiguruka kuki ngiye naguruka disappointment. ibyo bintu rwose ntabwo byumvikana Life. nta byumva rwose hashobora kuba hari ubundi buzima pu If Steve doesn't get that star, umva rwose icyo kigomba gusubira mu kirere the future of the world is in your hands. ni ukugerageza tugakiza isi ku icyo ufite mu ntoki by'ukuri Kind of a big deal. ngaho inyende yatwaye Shoot it up there. Oh, ni hariya hejuru it'll bounce off the ship. iki kigomba gusubira mu cyogajuru Me! ni njyewe ukijyana ndakijyana No chance, young oya lady. nahirwa ufite umukobwa muto Right? utabasha kuguruka kubera iki se My life? nta ubuse mu buzima bwanjye buzagenda burangira nagurutse koko That's not. Mama, umva mama do this. ibi ntabikora I'm waiting my whole life for this. rwose ntabwo numva ko ubuzima bwanjye bwose buzarangira gutya How can I let Trunk shoot you up there? ni gute nareka se ngo bakurase hariya hejuru umwana wa oya ndamurasa do aragenda atya wabyumvise nuko Pistachios. Surely it's not that important. ibyo ntibyari bibi ariko Really important that Steve gets that star. mukore mwohereza hejuru bana aha Whether I like it or not, nta kundi nyine niba ariyo mahirwe it's nest. And whether I understand, ubwo niba ari ukuntu ntundabyumva neza you umukobwa wanjye rwose mwamwohereza bakohereza ugende rwose abo nibyo kakarishimira kuguruka nyamara aho kagiye ni kure kandi wibuke nikabasha no kuguruka Hold on to this thing. nafata iki ngiki noneho Yes, sir, ma'am, sir. aho ni sawa ndagenda ngiye kukohereza Bye, Mama. niteguye kuguruka mama are, dear. mwana wanjye yitonde ibyo ugiyemo byoroshye akaba arakohereje oho barakohereje wibuke karashwe n'inzovu karaguruka yagafiringa ikirere ari ukugera hejuru bikanga karagiserera kari kugana ku cyogajuru abaraha dore ngo kiregera hejuru kugerayo biranga gasubira hasi gasubira hasi kuguruka birimo biranga ihangane kuguruka biri kwanga yohereje umwuka irahuha umwuka hano hejuru wewe irahuha kugerayo bikanga hayiwe yarakuruye umwuka hano irongera irohereza karaha kagerayo neza irahuha n'inzovu irahuha karaha kagerayo yewe dore ukuntu isigaye ingana akakugerayo biri kwanga ko kagerageza kuguruka kafashe ikigozi hano aho yewe kafashe umugozi hayiwe nuko twuriye kurwanira kugera ku cyogajuru papa hano we turacyamukuba papa turacyamukuba umvise shamuze umvise muze iki barafashe hano mbere wamereye sha wiki muze Oh, seems like a good time wigira mwiza hano sha unoneho iki gihe cyiza se to put the fear of skulls nasoni urateza ibibazo hano let you know wigira uwatari wowe you've lost ibintu utazi wowe me see. uri umuhombyi reka nkurebere What is it? uri kuvuga ngo iki Stampede? nuko sasa mbogo hano zarahise muzehe urabyumva ute iyo ni isi sawa ubwo dusubire muzehe aka kanyonze kiyerekera ku cyogajuru kasohoye umurizo karakaraga sasa hari umusaza hano ugenda inyuma ya twese we ntungandagire muzehe ntungandagire utansubiza hasi wapi bansize nuko yewe hano zaba kanze reka sinakubwira yemwe nta gihe cyo kuryama uyu mupira arawuzanye
mugomba kujya kujyayo baramubambira yemwe. Have you ever read point 65 subsection 12 of the user manual? Bite byanyu nta mafaranga muzi mugomba kwishyurwa mwebwe. About how to distract someone momentarily? None ko mudatekereza uko mushobora kuba mwabo uko mugahemba. Iki gikomeje gutikura hano. Nabo kirabatikura. Sawa rero. Uyu icyo ashaka ni ukugera aho agomba kwinjiriza kigomba kwinjizwa. Papa nawe hano arongera ariyubatse. Ha karakari kugiye hejuru aracana ubundi arakurikira hano kakara cyarwana no kugenda reka mugezeyo vuba sha. Twinjira mu cyogajuru hano nuko mbogo zisatira hano muzeyi mfite uko ayibambira yarayijugunye karaha karataka muzeyi afite uko ababambira nta mikino gucunga atya we uri mu bicisha umwana nkawe imyaka 10 n'ingahe 12 shahu uri mu bici bamufasha ntabwo rwose wigera ukora ikintu kizima iki nicyo gikwiriye kujyamo sha. Oh no! Baraha It's the wrong color! Rubara ntabwo ari ryo si ryo ryakabaye rizamuka hazamutse ibara ribi basi ibara rizamutse ryo ni ribi pe si ryo ryakabaye rizamuka nguwo wironshinze ni muzeyi aho ni sawa imibumbi igera ku bihumbi. Uri kwibeshya. Your star may be in the sky. Icyo mbonye inyenyeri zahara mu kirere. The animals yet. Nta nubwo rwose bihuye. You may think so. Umva ntabwo ariko mbitekereza mugabo. Ibi bikuriye kubaho mu rukundo. A secret weapon? What's nibyo nyine niba ari nibanga n'intwaro zibanga. Something more powerful than anything I've ever witnessed. Ikiba cyose nibwo cyaba ari kinyembaraga gikenera umuhamya papa. The powerbolt of gashya. Ibi bintu rwose nta mbaraga zibirimo ahubwo ari bikuriye guhinduka. Powerful than the blinding eye of mesmeria. Wikumva yuko kugira imbaraga bivuga kugira mu bintu byose. Nibyo. And here it is. Ikiraha rero begereye papa baramuhobera. Yewe we mwana wanjye arimo aranyica ariko si ibi ni ibiki koko ibi ni ibitarimo akora namveho. Umva ni umuhobero papa. Oya mwana wanjye ibi ni ibiki no guhoberana papa. Oya tuza papa ndagukunda. Reka reka mwana wanjye ibi bintu ni bibi. Ni ibiki biri kuba ariko uri uramera neza. Barareba papa bamuhobeye. Mwana wanjye rwose urimo uramindura ufite kwiyumva neza. Guhoberana birahindura. Guhoberana bituma ugubwa neza. Nawe ukunze rwose umuha agahobero wenda yakwiyumva ukundi. Papa yaragera ahinduka wasaga ubururu arashayininga rwose uri ngo ngwinurore. Byose bivuye kumuhobera. Birani byo. Icyo uvuga. You've never had a hug before. Ntabwo wigeze unahoberana nanjye na mbere sha. Umobera ngujombe. Mushi. Umobere ngujombe nyende. Umobere ngujombe nyende. Oya bana ngwino bana. What are you doing? Urimo urakora ibiki? You know you want one. Na urabizi. Away from the hedgehog. Baba bitonde ibyo bintu byanga kubi. Long, you just. Oya tuza turahoberana sha. Aya mahwa yase undi umuntu yaguherahera. Hase wakoroheje. You see? Urabibona? Touchy no huggy, despite. Nta kunkoraho. Umwe za macuma yanjye akuvoma. Uko kujomba vuba. Papa disi yaranezerewe. I feel warm and fuzzy. Urimo vucyushye. Meze neza rwose. Yes. Meze neza rwose muhungu. Mashof. Basore banjye rero. Nuguhoberana ubu niyo technique. Nuguhoberana. Basatire yari yanize hano. Nuko zihobera. Yewe we nuko zihobera. Cyaraha. Nuguhoberana niyo gahunda igezweho. Bas. Baraho nuko bagomba. Nukwirukanga. Cyaramanutse. Kimanukira isi. Abarimo mwirukange
yewe amagi yanjye basi kirakati cyo gashuru ngicyo gusa ndani biri kuberamo twatangiye guhinduka mbese nijye ukigurukije bitwara neza shaka kakigezeho karimo karagikaraga rwose umuguruko wabaye umuguruko ngayo nguko mama cyatazi ko umwana bari gutwaye datinze twaturije aha hariya nizi zose zagize umutima mwiza hino ni uburyohe di ibyo byose ni umutima mwiza cyaramanutse yarabika It's all yours. ngira ngo ubu noneho byose ni ibyawe it's all yours byose ubu ni ibyawe This planet belongs to all of you. uyu mubumbe rwose ni uwanyu n'ubundi Do some fireworks! nibyo rwose ahubwo zamura za fireworks twirebere My way. uretse nze mbereke mu nzira yanjye Say, Philippe, You don't tell me. Philippe gira icyo uvuga you don't have to. Oh, I'll say it. I'll Sawa. say the heck out of it. ndabibona nuko barasetsa hano ifoto barayirya ngo barya ifoto kariya karazamuka wibuke ni fireworks zigomba kuzamuka zishyiramo ifoto yabo zaragiye zishyiramo abonye ifoto So proud of you. mbega turakwemeye rwose I couldn't have done it without you, you know. yewe uyu muhobero wanyu rwose nawemeye Time to go home. nicyo gihe cyo gutaha mu rugo mwana we To get your 1000th planet. nyine papa uyu mubumbe nawe wari uryoshye Planet in mind. Oh, yeah. And you can help me. reka tugenderega mwana wanjye ufite byinshi ushobora kumfasha Our planet? Yes. ku mibumbe yacu Use secret weapon. urabizi rwose dufite intwaro zibanga hariya ziri kubakwa ibyo byose ugomba kubidufasha mwana wanjye yemwe n'umuhobero n'umuhobero Repay you all properly, but here. basore you can have- do icyo mbishyuye rero mu mwanya wanyu musigarana iki No. urakoze cyane icyo nako kimira I'm going to miss you. No, I'm not. ngiye kugukumbura oya ntabwo twemere kugenda Yeah. Baby ostrich already has her present. saa noneho nzaboherereza imana dore kandi hano kafashe buri umuntu bwako barimo baragurukiranira ku magi yemwe ibintu byari byiza yewe aho uyu ni umunyengasha yewe My furry friend. umva nshuti Done yanjye so much for me. wihangane Do rwose for you. uzankunda ariko nyine munda biravibura Well, maybe there is one thing. umenya hari kimwe cyo gutekereza humura nzagukorera kinini kimeze neza ni ikineke iteka uyu yarangiraga afite umutumba imineke yose yayihereye bagenzi be wibuke ntanda y'umushinya n'inda mbi twagiraga bose twarabahaga gusa Philippe yadusezeranyije kuzatuzanira gift cyangwa se impano kuri ino nshuro Philippe yari yadupakiriye ikineke kinini ushobora kurya ukazakirya umwaka yarazanye ngaho sha apeti How's this? uyu ni ukurya umwaka dore umuneke ayiwe ni ukurya umwaka we umuneke twarawuzaniye urenze iyo ni impano kuva kwa Philippe reka turetse mwakoze kuduha akanya kanyu The Jungle Beat muze movie niyo filme twarebaga aragakushika Revolution Studios in production ari kuri microphone kugira tuti mwakoze kuduha akanya kanyu Baby, I'm back. Did you miss me? You thought you'd seen the last of me, didn't you? reka tugira tuti mwakoze cyane mudakwiriye gucika uzikurikira ni M production inshuti y'abato wari uri kuri microphone turatuti mwakoze kuduha akanya kanyu ciao ciao Shrug those shoulders, shake from side to side. Shrug those shoulders, shake from side to side. Shrug those shoulders, shake from side to side. On my back. Yeah. Keep it. Pick up that popcorn up the wall. Come on now, unravel it. Yeah! Yeah, yeah, yeah! A jungle beat, a jungle beat, a jungle. Get the shoulders moving now. That's right, so you get up too. I can see you there still eating your popcorn. Come on.
Go on, honey. You can speak. No need to be shy. 1, 2, 3. Go, Davy. Diri kutana. Diri gona kuchana. Diri gona kuchana. Hey, diri manja. Hey, Shabari. Good night. Good night. Mama Nana. Diri kuya. Mama Nana. Hey, come on now, don't you all leave at once now. You might cause a stampede. Oh, stampede! Huh? Uh-oh. No, nope. Stay away. Come here, you. Get your hands up. There, you see? See what? I don't know what you're talking about. You. Went through the banana leaves, huh? Mm-hmm.